Bavandimwe nkunda, Yezu Kristo akuzwe. Nyuma y'iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunane, ubu nibwo twongeye kubonana. Murakaza neza kuri iyi gahunda, kuri iyi rendezvous yo gusangira ijambo ry'Imana ryo ku cyumweru. Nyuma y'iminsi mikuru rero ya Noheli n'Ubunane, nkuko nabivugaga, twinjiye mu gihe gisanzwe, igihe kirekire mu mwaka wa liturujia, kandi iyo tugenda muri icyo gihe tuba dufashwa n'ijambo ry'Imana, kuko Yezu Kristo yarabidusezeranyije ko ari kumwe natwe igihe cyose kuzageza ku mpera igihe isi izashirira, kuko nta na rimwe yadusiga twenyine. Uyu munsi rero turabona Yezu yasubiye iwabo, yasubiye mu karere k'iwabo, mu ntara ya Galileya, ku nzira igana ku nyanja, muri Galileya y'abanyamahanga, cya gihugu cyari kiri mu icuraburindi, cyabonye urumuri rw'agatangaza nyine ruturutse ku mwana w'Imana. Yezu rero yari yamenye ko Yohani Batista bamufashe, nibwo yahise asubira iwabo nyine. Ntabwo yagiye i Nazareti aho yari yarakuriye, kuko ntabwo ibintu byagenze neza, ntabwo ubutumwa bwe bwagenze neza aho ngaho i Nazareti. Nibwo yagiye i Kafarinawumu, twahita nk'igihugu cye cya kabiri, aho yatoye nyine ziriya ntumwa ze za mbere. Twabonye yatoye Simone, uwo bita Petero, atora n'umuvandimwe we Andreya, atora n'abandi bavandimwe Yakobo na Yohani, bose abasezeranya kubagira abarobyi b'abantu. Murabona bavandimwe, Yezu aradusezeranya ko aho twaba turi hose ashobora kugenda akaturoba, akadufata, kuko nta na rimwe yifuza ko twaheranwa n'iby'isi, ahubwo arifuza ko aho twaba turi hose, haba mu bitugoye, haba mu bidushimisha, igihe cyose araturoba ubwe, cyangwa kohereza intumwa ze, inkoramutima ze, kugira ngo zidukure muri ibyo byose, hanyuma twongere tugarukire Imana. Ibintu bishimishije nuko Yezu yatangiriye ku butumwa bwa Yohani Batista, abwira rubanda ati nimuhinduke, kuko ingoma y'Imana iregereje. Murabona bavandimwe, burya muri urugendo rwacu rwa gikristo, mu rugendo rw'ukwemera, nta muntu n'umwe utangirira kuri zero. Twese dutangiriraho abandi bashoreje, hanyuma urugendo rugakomeza. Na Yezu rero yatangiriye kuri message ku butumwa bwa Yohani Batista, bwashishikarizaga abantu kwisubiraho, hanyuma akomeza nyine ku butumwa bwe, atora ziriya ntumwa, kandi yamamaza nyine inkuru nziza, yamamaza ijambo ry'Imana. Maze rero bavandimwe, twisubireho, kuko ingoma y'Imana iregereje. Kandi nta ingoma y'Imana yegereje gusa, ahubwo ingoma y'Imana iturimo rwagati, kuko Yezu Kristo atura mu mutima wa buri wese muri twe. Nimba rero ukunda ijambo ry'Imana, niba ukunda Yezu Kristo, uko nawe aragukunda, ureke ijambo ry'Imana riguhindura. kandi icyo kuguhinduka ntabwo ari uguhindura imyitwarire gusa, la conversion morale, ahubwo ni no guhindura imitekerereze, guhindura mentalite. Kuko nimba duhinduye mentalite, tugahindura imitekerereze, tugahindura ndetse n'amarangamutima amwe n'amwe, nuko koko ijambo ry'Imana ryadukoze ahantu. Guhinduka rero ni ukwemera ijambo ry'Imana rikadukora ahantu, rikadukora ku mutima. Hanyuma iyo durikoze ku mutima, rimwe na rimwe rinatwinjiza no muri krize. Twemere ijambo ry'Imana ridushyire muri krize, iyo krize tuyisohokemo duhindura umutima, duhindura ibitekerezo, kugira ngo nyine ubuzima bwacu igihe cyose tubushyire ku gipimo cy'ijambo ry'Imana. Rimwe na rimwe hari igihe dushaka ko ijambo ry'Imana ari ryo ryaza nyine rikajya ku buzima bwacu. Oya, ahubwo ni twebwe tugomba gushyira ubuzima bwacu ku ijambo ry'Imana. Kuko rimwe na rimwe dushaka ko ijambo ry'Imana ryaza rigakaresa nyine ibyacu, cyane cyane na biriya bitagenda neza. Ariko ijambo ry'Imana uyu munsi rirakubwira riti hinduka,
kuko ingoma y'Imana ikurimwo, igutuyemo, ituye mu mutima wawe. Maze rero bavandimwe, nk'uko bisanzwe, mugende murebe ivanjiri uyu munsi nuko yanditswe na Matayo ku mutwe wa 4 kuva ku murongo wa 12 kugeza kwa 23. Dukomeze tugendane muri iki cyumweru, muri iki gihe gisanzwe cy'umwaka wa liturujia, twinjiye mu mwaka A, twarangije wa C. Dukomeze turyoherwe n'iri jambo ry'Imana, ariko nongere mbisubiremo, tureke ijambo ry'Imana riduhindure, ijambo ry'Imana ridutere akanyamuneza, dutere ubugabo, hanyuma akanyabugabo, hanyuma dukomeze nyine urugendo rwacu. Ushobora byose rero nabahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza bavandimwe.